15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Habakren hagajingelang penithu pat bayu komukertong United Democratic Party nakabantag election MP shiteng sapmay Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency hagajingelang hamaw ngap hagakhanri trik ujliyo arja arpanrio uba Vivan Stone G khar ngap Kynta ulakren halwagajindan kam manpen khlain yegarukam bat khindo Kyrwoh lom hagajilla Hagani gajingelang balakhat penlong naga UDP East Khazi Hills District the Lord ukertong laydon lang da uba met ba lingdo president uba Tito Starwell Khan General Secretary KMLA naga party bikin thup uba Matthew Beyond Star Korba uba Olan Singh Sun uba Sinchar Kupar Roy lingdo thaba uba Pius Marwin uba Balajit Kupar Sinrem uba Kermen Shilla but uba Nujorki Sungo KMDC ka party sha KHADC na Lord kinongket kam Uba Vivan Stone ubade unong yasat bapau khmat ha ka Jylla ula banru halor ka jingbam yo banti daw yong di bamdan jaka palat ya ka shispa hektar ka balabu jing e ikinong song shnong ha ka Jylla Nalor ka niyo la krenru halor ka jingdan ki bor ki batmu pin plat bor ki district council court ka tabakan bishar ki phoidari criminal case Nalor ki thong trai kam ki bo unle la ki pat ba ka Shillong Parliamentary Constituency kin JDU ko mu MP Lok Sabha uba Vivan Stone ula krenru halor ka jingdan kam ka institute an penlong ya ka Jylla ban yo ki officer IAS IP nalor ki kam ki bede ba upot usam par ka jingbam dan Nongbishar ka Jylla ni Thaiñ North East ha Supreme Court Nga ban sewta khajna shaka Shillong Municipality Board nga snow ba kadai ba bakla shisha te komu kertong jong UDP ban rasai na la yo kala ban long MP joki and tek ba hasar Shillong himdai ban sew khajna shaka Shillong Municipality Board yani shaka sarkar like no akan tu ki area ki bade ki government area nga ngong ba hakane ka pori ni dai ban long ki pai ba ki ba pai gor ki ba tip ya ka jong kariti ga dosto shusho nga ko ba nang bi ba la dan ru khrao mun shwa go ba ha khasi jantia ka land clear system ka clear ba idon kiri kinti idon kiri ra idon kiri shnang idon ki lao bintang ba hanne ka sarkar nani ka district council camden board ban tukla nani ban Dawa ka khachna but kani kal kom long hapo khasi jantia kalau kumju hapo Jammu and Kashmir na village hapo Jammu and Kashmir ru kal kom bat ya ka khndo ka sha kalau thik kumalam sha khasi jantia te KMJ khasi jantia bat JNK Jammu and Kashmir kalau ka jo kal kom bat ya ka khndo ka jo kom bat Jylla try ya ka khndo sha Ilong private sinat darani da khol ya kanu ka bantai jo kadira ni da khol bet baro sijin darani Asia te ni duro nei na kiri kinti aki private land kamo dicakai kiba ni fiet pure da mo die ni badde you know ndal mala bandawa bafira ban ha ban minno shushu hani ka por na kwa banang pi ba Kumang hawa manya kaladam kajing slor kinjat ikani kerkom long bat kendo kajing long try di marko kendo ha Shillong ni haban sil di house tax nakwa ban penpau hakani kapor ba itu ki bentak badai ki Shillong administered municipality gawang ya bhi ba somha nangne shakmat what sil ya ka house tax ka ba hai tan ha ki jaka ki ba ha jaka sarkar Desi kita apsi kita pi kajian. Hendrai haji bentai maha polang kra malki mokhar laban jayam mokram tete kim dai shu bansi ka house tax namar kidai ki jaka sina kam de jaka sarkar daga bi snow ba kada jaka sarkar to dangai sin ka house tax namar bentai Shillong Municipality Board kaman shu banai banwan ban pengkui di jaka le sabar Kimo kamdan shu kata kajing ai supply ya ka light lani kajing supply ya ka benda ya ka kawa niyo be na pechi nani karaban to ka jal jiwan to ai ka sarkar pre te hakini ka por nga ko ban shu kin thok ndia ya kajing bakla jong ka sarkar jongi
artis nam ke ba ham mensua nado 8,100 nomor ba ni don kata ka Mines and Mineral Development and Regulation Act 1957 mensua la juang ba kamla ban trekam hakini kirilum kasi jaitia ba hakata kapor ba ngalam chief minister o captain sangna kaladan kusiti no union minister of energy kabawang ba once again I assure you that the government of India has no desire or intention of disturbing the customary travel rights or custom existing or available to them. They can make a city kaba najura na kapor kaba najurang ba the Mines and Mineral Development and Regulation Act 1957 country kam sikini kilirong kasi. Nomor ba bara kawai kari jong ke Jylla ke jong ke Meghalaya kadi ke tribal areas ke bahar ko 6 schedule lado kato kani ki wards ke bahar ko Shillong te ngawang ye pi hakani ka por bara na yo kanar long member of parliament ka jingjit ke jong pi iwei pa iwei but naka send but naka platform ne naka sapi po ka bakateng ke UDP and there she say kata ka berantem ba ni yo yang kita ki hok ki jong hakani ka por kala don kata ka jing pun nyot susu ka jing long tra ki marpo ndo ka supreme court ka ong ba ki marpo ndo kadai ki jong ki try jaka hangni hari rong kasi jantia kata ka sarkar ka unra jai ki jai ki ai ka tunkyo de kani jilong hok jilong try menta tang ban ti di yong ro ya ka ha ban dang ta ki 6 hektar ka kalau sebab pelak ti tang itu ki hespa na sabar jong Jylla nama hangni hi dam di par di bare ni le siti benta jong sora jong saya insol si hidam ti par di bare ti menta kalau ke nyot ya kini ki badan di par di bare te na soba kani ke jingle jong sarkar Meghalaya hadis nam ti balai kalau ke nyot ka jingle hok jong try kini ya ka ndo siap hakini ka pornu ko so banang ye pi barang yo lat banang MP ko jong pi banang ye pi bang ha three sitong ban wora kita ki institute ban kemi ABIS IPS but susu hakini ka por kadang kita ka jing snow snei ya kali ki jing kalau ba hante ha por Supreme Court Ngan Nongbishar nakane ka benta jong tari jing tari khasi jaya nila yo Nongbishar kasi hante po Meghalaya High Court kapa sa Supreme Court pat nimdon kita Nongbishar nakini ke Jylla ke jini nang snow ba kadi ka kamdan ka jonga nakala yo kalat napla sobet ba kadi badlong tao member of parliament nakini ka Shillong ST constituency de dasi ngan sayo kalat dan Dawa na sarkar India begini ba yo Nongbishar kasi jantia hante po Supreme Court namko apan ba me ka por ke jofi an sayo na su haki por di banuan an kren di subject of affair unre ya sukwa apan kedo kindia ba ke kamran ke jonga kum MP bada ngayola banlong MP member of parliament kepeningkong dia kadai ban prinskan dia ka 6 schedule abang long prinskan dia ka 6 schedule kemudian prinskan dia ke district council kemudian hanya po Meghalaya hamtam hari khasi jantia namar ladangi do ya ke district council hinsa slot kum ki dorba Shillong kum ki hima mentang layui ke jing slor ke jing truck board jong ki district council namar kadang ki bor bana cylinder bakwa kan pendo ya di district council hanya hari jangi ngapa banang ye pi ba nangi sakmat kalau dan ka amendment ya ka 6 schedule kepala propose resi kampud long do pulang senam kampud pas ka parliament hendrai dan sayo kalat kenti man penskan ya ka ying bisa district council court darang yora belong belum hikmat jofi Kaya tu iti hadi lai busan senam mensua na yola banwan hangi hapo village court jongka marbisu
Sedaship. Ngalayo kalaru mensuaban wan hako kaying bisa jong iba Edward Kurba. Bangkuan hadwar oble. Ngai tu bahaya i ban ngai iju bahaya na. Nakapor iju kendo ban iju yaslok ya bom di subject. Mentah kadon kajing le jong sarkar mentah sipor ban kniat di district council court. Nanong ye pi ba pi phoi dari. Pisoto ka kintil phoi dari kabut criminal cases tila duna sebab parat badlas ni tang kanu kartu kanisni kan sapoi ka por ba unsa do ban bisar iki case iki criminal cases ki phoi dari hakapor bin surely por na long lawyer of district council por na long advisor of district council tapi hajar tani ki criminal cases ki district council court bisar menta Nala banong sas tang tindak unsur dan bisa. Balik, namar kadai kajing klod, bat kajing slor jom dilat district council. Akani kapor, bat nong ipi kadai kajing le mon jom sarkar. Te, rakwa banong shu akani kapor ba, rakwa banong shu akani kapor ba. Kamram kabang san kadai ka border joli idon ka interstate border, idon ka international border. Idon kajing sakniat na bora saudang. Benda idon kata interstate immigration. Ki paiba ki jai benda na kawai ka benda jong kami ki wan sekini kiri ay ni. Kata kadi ni jai ka ba konyo ka ba so sosi ba nang ba kani ka por ba. Nakapor kadang kata ka immigration. Dia kadang juga immigration, kamu kejiwan nakabentay ng Bangladesh. Kiwan ng kena po border di sini, kiwan na kami kabenta, kiwan na po palsita, kiwan na po garuan bandu sini di bayi ini. Kata kali ka kamram ka ba, ngan sakit kya, hakapor kepada iban, dalam ayo lah penlawan nanti. Jadi bon susu ki lar kebinti ki bang hapar kadi ki youth. Namar nga gandi, namar nga mi ka tumay. Jom ka kasi student union na judeyo finance ka din jom ka KSU rasova ka jini ki kon samla ka crime ba na ka jini ri ka crime ba but nanong ya piba kani ka jay bandriyo jini kani ka jay bandriyo ka bagi kum ka shilut try hakong ka ski daran niyo kilidar ba crime hanghi abo parliament namata kari ka jini insado ka jini lang shilut try mentang imseo ki income tax Nomor ba laitu ini lakat ini ada top sure right. Kan sapoi kapor ada yin crime yin pene ya lagi yin sadu ya ta ha. Yin happen sio income tax. Habatin pej bahagi kishap kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya